nongeye kubaha ikaze mukurikirana ibiganiro byacu bicano ku muyoboro wa Arena Media. Nimukomeze kugubwa neza aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, nimukomeze rero kugubwa neza kandi wahitira kura sub wahikora kugira ngo ibiganiro byacu bijye bihita bikugeraho, wabugize neza kuko wabudushyigikiye. Hanyuma murabizi amakuru yacu rwose agenda yibanda ku ngingo zitandukanye. Muri aka kanya rero amakuru ari kugenda atugeraho nuko abaturage batandukanye hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bazindukiye mu myigaragambyo. Rikaba ari itangazo rero ryakomeje kugenda ritangwa n'ibinyamakuru bitandukanye hano muri Kongo. Reka turebe bavuze ngo bavuze ko abanyamurenge bari kumwe n'ayandi moko agiye atandukanye y'ababembe, abapfurero, abashi n'abandi batuye mu Minembwe muri zone ya Mwenga, Fizi na Uvira bakoze imyigaragambyo yo kwamagana ingabo z'u Burundi bazishinza kwicisha abanyamurenge inzara. Rikaba ari itangazo nyine bakomeje kugenda batangaza bavuga yuko rwose ibi babirambiwe kubera ko bakomeje kwicishwa inzara kandi kubyo bagenewe, bakibaza impamvu y'ibi bintu rero ikabayobera. Mu itangazo rero bakomeje kugenda batangaza bavuga ko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, abaturage, abami ba gakondo ndetse n'abahagarariye inzego z'abagore uyu munsi bazindukiye mu myigaragambyo yo kwamagana izi ngabo z'u Burundi ngo kubera ko zikomeje kubicisha inzara. Bagomeje kugenda batangaza rero ko abanyamakuru bagomeje kugenda batangaza yuko ibi bintu bidakwiriye kandi ko bikwiriye guhagarara, aba baturage bakabona uburenganzira nk'ubw'abandi kuko nabo ni abaturage nk'abandi. Mu itangazo rero rigenewe abanyamakuru ryo kuri tariki ya 4 z'ukwa 11 2025 rivuga ko ingabo z'u Burundi nabo bafatanyije rwose bakomeje gukora ibintu bitari byiza mu duce dutandukanye tuvamo ibi byibanze byo kurya birimo imiti, umunyu, isukari, isabune n'ibindi, ngo rwose bakomeje kugenda babizitira, bakomeje kugenda babihagarika kugira ngo bitagera kuri aba baturage. Aba baturage rero bakaba bazindutse nabo bigaragambye bavuga ko ibingibi batabyihanganira rwose. Niba hari abakwiye kugira icyo babikoraho, niba hari abakwiye kuba bagira uko babihagarika babihagarike kuko ngo bagomeje kwicishwa inzara n'izi ngabo z'u Burundi. Bavuga ko ibi ngabo z'u Burundi zirimo gukora bibangamiye uburenganzira bw'ibanze bwa muntu kandi ko hari amasezerano mpuzamahanga abibuza. Ibyo biri kumvikana ko ibi bintu ntabwo byemewe, ni ibintu birimo guhungabanya umutekano ndetse n'uburenganzira bwa muntu. Mu itangazo rero rivuga ko kandi ko izo ngabo z'u Burundi zirimo zifatanyije n'ingabo zitandukanye harimo Wazalendo, FDLR bamaze imyaka 8 bagerageza gukorera abanyamurenge jenoside, abacitse ku icumu bakabicisha inzara, abandi bakabamenesha mu byabo. Bagomeza kuvuga ko ibi bintu bidakwiriye, bakwiye rwose kubihagarika kandi bakabireka. Hari naho itangazo rivuga ko aba baturage bari kwicishwa inzara n'izi ngabo z'u Burundi kandi ko ibi babigize nk'intwaro y'intambara igamije kuba babarimbura. Ibi nibyo bakomeje kugenda bavuga. Iri tangazo kandi rinavuga ko iki ari icyaha mpuzamahanga, ari icyaha cy'intambara kandi ko gihanwa n'amategeko mpuzamahanga. Aba banditse itangazo bagize icyo basaba izi ngabo z'u Burundi ko rwose zikwiye kuvamo kandi bakaba bashyiraho abandi bantu batagize naho bahuriye n'izi ngabo z'u Burundi kugira ngo bakomeze kurenganurwa, kugira ngo bakomeze kuba bagira uburenganzira kandi ibyo bagenewe birimo ibi biryo bigiye bitandukanye birimo amasukari, imyunyu, ubuvuzi ndetse n'ibindi bibashe kubageraho. Ari uko izi ngabo z'u Burundi zavaho bakareba abandi baturage cyangwa se indi komisiyo ibishinzwe kugira ngo aba baturage bakomeze kubona ibyo bagenewe. Gusaba ko rero ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo zihava zikagenda zigasubizwa iwabo nk'uko bakomeje kugenda babitangaza, bakaba bava muri iki gihugu cya Kongo kubera ko ibi ngibi bikomeje kunyurana n'amategeko mpuzamahanga
bakaba bakomeje kugenda babisaba. Gusaba rero umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse na MONUSCO mu gushaka igisubizo kirambye ko kubera ko ibi iba birambe. Mu myaka 8 rero itambutse iyi ntambara imaze rwose imaze guhitana ibintu byinshi cyane, imaze guhitana abantu benshi, isenya imidugudu irenga 500, amashuri 138, amavuriro 41, abantu barenga 3,200,000 bakaba baravuye mu byabo. Numva rero ni abantu benshi, abantu bagera muri 3,000,000 bakuwe mu byabo kubera n'iyi ntambara. Ni abantu benshi rero bakaba bakomeje kugenda bavuga yuko ibi batabyishimiye na gatoya, ahubwo ko izi ngabo zasubizwa iwabo bagashyiraho abandi babishinzwe kugira ngo izi mpunzi nazo zibe zasubizwa mu byabo kandi byaba ari ibintu byiza. Ngayo nguko rero abo baturage nuko bakomeje kugenda babyifuza, namwe mukomeze kugenda mugubwa neza.